uKhuzani sekagcine iphenduleleke ngokuna kwakhe-ke lapha kuKhozi FM iSong of the Year. Lokhu kusoswe kakhulu-ke umsindo ngoba kubonakala-ke namavidiyo laphana ku-social media abantu bengajabulile. Abanye baze-ke bamshaya ngawo-ke amabhodlela kwenye-ke i-event ngakhathi-ke behlukanisa wona-ke unyaka ngo-12 ebusuku. uKhuzani uphoste yona-ke ividiyo laphana ku-TikTok ehleka ekhombisa kona ukuthi yena ujabule kakhulu ngokuthi akwazi-ke ukuthi anqobe iSong of the Year. Abalandeli bakhe-ke base bekhuluma-ke laphana kuma-comment section. DJ Mpungose, khuphuka firstborn yokhozi, ulele lapho inhliziyo ibuhlungu. This is the best song my brother. Nisho ungahleka kuphele sizokuvotela thina. Umshaya ngisho esidikiza. Nkulunkulu wami osemhlabeni. Yiwo-ke amanye ama-comments abhalwe yibo abalandeli bakhe-ke uKhuzani Mpungose.